heɓattagol guddugol orngal ngal ƴamoɓe ɓe hay si wona moɓo rendo ɓen ɓarodira he boroɓe ɓe ha tengti non gonoɓe he nokkuji dendaɗi ɗum ko sabu holidde eɓɓoje maɓɓe so tawi ɓe cuɓama gongol hoorejo leydi ko ɗum Honorio Augusto Lopes mbo landa mum Fling woni he wallude mbo yilli jeere ɓurde mawnude Bissau bi'erende Bande ɗo nene makko yeeyanno sabu yoɓande mo jande makko nde bo tafa peeje sabu kisal maɓɓe nde wonno koɓe gimmoroɓe ñande o subaka sabu arde yeyde ga jeere ga ko ɗo nene am yeeyanno yoɓanammi jande am nde awa mi ariɓe hollude wonde komi awdi maɓɓe moƴƴingol kam o feera ko ma tawe he eɓɓoje am ɓe mino ƴitti fi den ka maɓɓe ka sabu gimmagol ɓe ñande o subaka ɓe gara yeyde ɗo ɗe marsa ɓay komo coñal jeere nde Honorio Lopes ɗi fodi wadde firigoji e jeereji leydi ndi piiw sabu ɓe mofta sewo sewoji maɓɓe he piiji kecci tawa ñolani ɓay ɗum koko addantaɓe perde mi gollidoya he gouverne o sabu heɓande ɓe ɗo ɓe mofta piiji jeereɗi ɗi mi darnoya firigoji he marseji leydi ndi piiw sabu ɓe mbawa gollude ɓe keɓa gañari maɓɓe ndi sina ɗum ma piiji koɓe jeeyra ko yakkoro ma ɓe jeeya ɗum tawa pireɗeɗo koyi Ousmane Aroune Embalo Bissau RFI.